Reka dukomeze n'isomo ryacu ryo kwiga gitari. Dukomereje kuri noti ikurikiyeho, kuri corde ikurikiyeho. Corde tugezeho ni corde yitwa E. Corde ya E nayo nk'ibisanzwe yubakwa n'amanote atatu. Note ya mbere ni note ya E, note ya kabiri ni note ya C sharp, note ya gatatu ni note ya I. Katujye kuri ya mirya yacu turebe uko bubaka iyo corde ya E bagendeye kuri ayo manote ayigize. Umurya wa mbere ni umurya witwa I. I ni imwe mu manote yubaka corde ya E. Ntago tuwukoraho iyo dusanze ko iyo note ibarizwamo, ntago uwo murya tuwukoraho. Umurya wa kabiri ni umurya witwa B. B ntago ibarizwa mu manote yubaka corde ya E. Tuje hano irahinduka C, hano ibe C sharp. C sharp twabonye kibarizwa mu manote yubaka corde ya E. Tuzayifata dukoresheje agatoki ka gatatu. Dufate ya C sharp, ni ukuvuga mu kazu ka kabiri ku murya wa kabiri. Tukomeze n'umurya wa gatatu. Umurya wa gatatu ni umurya witwa G. G ntago ibarizwa mu manote yubaka corde ya E. Nituza hano habanza ni G sharp, ahakurikiyeho ni E. Iyi ni note ya E tugezeho. Bivuga ngo ku murya wa gatatu note ya E ibarizwa mu manote yubaka corde ya E. Tuzashyiraho urutoki rwo hagati ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri. Tubonye ko intoki zombi zijya mu kazu ka kabiri. Tujye ku murya ukurikiyeho, uyu murya witwa D. D nayo ntibarizwa mu manote yubaka corde ya E. Nituza hano iraba D sharp. Nidukomeza nyuma ya D sharp duhita dukurikizaho corde ya I. I ni imwe mu makorde abarizwa ni imwe mu manote yubaka corde ya E. Ni ukuvuga tubonye ko kuri uyu murya witwaga D, nituza hano biraba D sharp, hano bibe I. Iyi note ya I ni imwe mu manote yubaka corde ya E. Hanyuma urutoki rwa gatatu duhite turushyira kuki? Kuri ya note. Hanyuma umurya ukurikiyeho ni umurya wa E. Umurya wa E n'ubundi ubarizwa, note ya E ibarizwa mu manote yubaka corde ya E. Umurya wa nyuma ni umurya wa I. I ni imwe mu manote yubaka corde ya E. Bivuga ngo ibi ducuranze gutya twaba ducuranze ya manote yose uko ari atatu ariyo yubaka corde y'iki? Ya E. Niyo mpamvu iyo wubaka corde ya E iri major, izi ntoki eshatu uzishyira zose mu kazu kamwe. Urutoki rwa mbere ari rwo rubanza rukajya ku murya wa kane mu kazu ka kabiri, urutoki rwo hagati rukajya ku murya wa gatatu mu kazu ka kabiri, urutoki rwa gatatu rukajya ku murya wa kabiri mu kazu ka kabiri. Uku niko bubaka corde ya E major. Ngira ngo muri kubibona ukuntu bayubaka. Waba uri umutangizi, uri umuntu utangiye kwiga gitari, wabonye uburyo dushyiraho intoki. Waba nanone uri umuntu usanzwe ufite ubumenyi bw'ibanze, wabonye impamvu iyi corde ya E bayubaka gutya. Nuko igizwe n'amanote atatu ariyo note ya E, note ya C sharp na note ya I. Nizo rero dushakisha kuri iyi mirya uko ari itandatu, hanyuma tukazifata. Twamara kuzifata tugacuranga. Iyi niyo corde ya E yuzuye iri major.